ya le foi ngo fa kula kala o ke o po ai le foi fa msinga ku le pele so e ka o ke foi nga fa msinga na ngo fa msinga ku le pa o ya ko rupe o le fa sala il ko foi nga paroka al fa msinga le a foi nga ku le pa ma le ka mi le abele kangile e ngo fa pu ko foi la o pa election pa mo le nenga fa long fa penga oi fasko ya mara tua mai le atawa o le wa tali le mingis karsu fo maroloinga wa kali de pale mia ai o ngora nga kula lava ia o to ino tu le pa la na le ana va taumala na ana va fetalainga o le pepelo o pale mia io mara tua la na le wa yanga nga ko fo i mai fa ka nga ia ono upuia o le winga la fa metalanga a fai foi la ile te tonu iai ile fionga de pale mia tulo le usa ngore mingiska ole so fo maloloina ele ai se fa mauni anga na fa metalanga wasioki me ole fa mai i moko ko o walu ia doctor ai ono ele ke roma ma ave ilanga clinic ele mana tua mai foi sei fatu la utala le la ko ya fe ai sika sio uso o olo to lo to e mai o fate ta inga o leo to e fa na wi le keiso olo o le ale winga la utala le atawa mana tua foi o upu foi na la lafo tu la e pali taimi fatu a pale mai le fast le amatanga mo ole ka vale foi le a ko se la wa fe le nga fa ka mai a mo le mingiska ai a mai wa privatize longa number plate le na matua i publica ya to ina mafai mai wa mai fa nga wa mai fa nga oi fo mai langa wa ma sangi de ngai ka mai me nga oi upu ya nga fa na matua e fe lolo la ya ai ono ele ke roma ele ikele nga forfolanga nga fa ya kula epa it was less words but more action mana tu o ia na amata na lusi mai ai lo fa to tuanga to lo tasile vai nga makanga lusi mai lo fa ku nga ya olo ingo ke ya wangi more mana tu le taimina sawa ilunga por kala me fo ia le fakasale na yai ya o fa tal no mai na sa matua manino a e o ilunga to ya el taimile fa to a tatala fe malanga ingor covid no mai te mana tu pe ale sa no nga le olo enough is enough ole a matua yo tu vai lua e ave lor ko inga le ore case nga faya nga upunga ore case fo ile umai morongo langa por kiki e o fianga iai o fianga iai fianga fai iai o ma vai sa o kala anga o perengi se maria mai o ma vai ni nai tausanga o te okay mga ko inga le ya ko inga o ko se ka mai office ka office ko ai voi fata pena no le fatal no anga mana tua olo le stanga tai pe fo yanga skai dio la le mali to kama fo e tongia kwa sos facility okay ai ma fata no muli ale na matata loilo o failo in o fa manatu la ya o fa ko okay ka ua yo ka upulo kele ka ufalo to ifale la matanga wenga ai vai lo fionga o te to fia facility ngia po fe u faile lo case mo kule por ko inga je kira le antawa ma o va ko kamaro o le la ka lu fa solo ako o lo foi o le freestyle la ma kamaro on kau ai mai ya mana ya I like the style nga ai nga la luari o le fa kar nga fa oi paula le si va nga ya e si le fia fo io le te fsiringia o e se mai ya se follow up lang o kanga kare fsiri me po fe le ro ke se mo ku epa idei on very camera fa mai oi si ka si fa pasir nga me vai asiata si fa pasi o ai ia fa pasi ri o paure o mele fi foi no ko ya e pau yo fsiri e fa mai si fa pasi
so nga faias ko inga au popol ko inga se fangua ya au popol ko inga se fangua ole winga la utala winga la utala e so la mi ole anga e tuli loa mana tua mai le fo inga sao mea ya kuila e pa ya olo e ka ko hanu i mese sao ma maku ala lau le ngau olo la lau fo me ua masangi e le kama upu ya na tala na fai ia sau ro ma olo fo mai ole apingi ro la oi e le ko ilanga le anga fio lolo a onga a wa saki ai maro kamali anga maro ainga ma me pingi ai fai nga enga ia wono mi romi fangi wale ali le ala o to e tupu mai ia ele ke roma le fo o to e fai fa matalanga ia awa to le fe sa o ma se si tu o la wala laude ngo yo le ia o fai pole fo ko la laude ngo yo le fionga mingiska de wa venga ma mingiska wa onga a o le taibilia sa ve ai ma CEO o le so i fo ma no loina le la o so ku ngeila e ko la lau fa pea ai fa sanga mai lo la ngai le corrupt ai ono e sa ola utala le corrupt ai ono. That's one thing for sure ke vai kumaro le to lo lava le fo mai po le fionga mingiska ele ai ele maka round le la wo so ngi ave kula o le wo so ngi la lauanga kala ia le o fa sanga mai le tangi e molia ai ka milo so o le ngu ka wo fa se le lenga tau fa nga le pau le nu le fio anga tulo e tau sufia ina le tofa ina ia to ya wai ai ono ave tua ya ele era fa ko sai o so kuri kumaro alena o le fesili la ai se a ua ia kuila e pa wala ia o le uru ai sikepu mua lea o lona pepelo sa ole o le uru ai sikepu le mua o lo pepelo ma lo palafu o ngo le wa e ke kawa mo ma e kawa ngau le kumalo alo lo famia o ia se fai ko inga le fionga le la au fausia ai o no por e me ko e mai ko ia mea so ia jaula o le skepu mua le o lo wiloa o le la maua o e la maua kai o e onga o lau masangi ba lo fiera o lo pepelo le voi la ufa tu le la fo fire komisi so e amionga tau o lo ale pale mene e la vea i fo ia le merengei o le fia la lau pepelo le fionga le ripalmia ele se me foi com o palmenge wala ngola ko aya kaunga alfa o le mo o ko o social media mala ko fa kan ko fa ye a por me fa ngo nga ka le fo ka pa i le kule se ngo mo ko alfa si kala fo le kule fa mai ele fai la fa fenga fai le fo kala nga me penga o si fo kala ele fai se me le nga sala lo wingo fa kala nga kule ele ma fai nga fai se mea langa le fai nga fai me fo le case or court of contempt of parliament ele fai nga fai le la ka ki mai kule pe lunga il ka opula o ke le ka kongo ka ku fau ya kule pe mele nanga le wang fa nga le case le mo e ka mai ai ele ma fai el parliament fai se mea ia onga ele ma fai for parliament mo fai se mea ia mele o tatele to tau tu loa a peina ta fai atu e fo isi vaenga o mata upu e fo ile taimi tatela ngona i ono le tau singa o le file mule i atau pe ata ma fo fo i ona o le fata mali i sa yeisi tatu fo fitale mua ai na malama ma manino yulungal ia le tūlanga fo i o nai fatiata mai manai lape o le meta o le tu o vanoa le to na manino o male na vaenga o le tele o le tu o vanoa no le to fa lo fa male to fa manino le sunga de pali na mafu ai ia ke aula se ai se me fa fe kai sa ma o se ava ngoa de ngakai ona fo yo le tu o vanoa pa pali le o ya na ro fo ya ma costa i lava lona no fo turu ai pe o fa tu e tare liu ai po e ona i tu langa o le o fata o to ai le nga ngor file mu ai anta to o lava e suni ma su ile wingo la na fa mtalanga ya e ma fainga e sao mai le peru kiasi ai ke le sao le peru e sai
o le kala farkus pa ia nga I lau sunga e ma fainga e sao mai langa o le kala ngar kus pa e ma fainga e sao mai le peru au au nga ai e ke le sao e ile si peru I kuak e longo inga e sao le la sing foi por so fonga pala o peor kama yoki ale asi na sao la sing ai oki pa ko kikia o ke pala vai langonga le asingi le angeru I loa le asingi le angeru ai le iloa kanga kaola ale le winga fa betalanga le faiatu le ai ei au fo I e te seuta filia o te seuta filia le alofa na fai ma le tuua vanoa le anga ai se mea o te mana tua mawhafita I sunga pali e ui o lesi kaimi kau e ki ngā ai uru te salanta ia le kero ayo akapadi ima mai sauri le era wani ia e ui isi taimi e matua tu I e ki ngā le uru ma le vaong sa isi fo I mea wat tauna fai ai le faia ia ai ese ata ngata ma la tofa la inga le la mo ka o ko me kaimi ngai or kama le aka ku ai ngat ola kama e le ngi me fa e sao ai ku dai pa la e le sao ale la finga ngai a fa inga foi riski fong fa kari me ia ala mira la finga ngai fa penga ale wa arkari lang fa inga si makiva langa o mga fa e vui nausen lang fa yer kaiso fong koema ale o so si makiva sui yor kali nga o ga fa pesi makiva langa kai minga ele o se fa singo siri a vui pule ale ia tu la fono tu mawar bauta bita yala ai pule ale fong fika lai ioi le winga la fa bita langa le fa yatu tato tulia la ai oi le sa fa ile keisle kuila e pama le fiongan mingiskawa kile lo ase kengi banga or kengi ai kasi mo mana fa mani no tu ele o to yei mani fa masino fasta ele ai or kengi e kakau le fa singo onga kwa fuli e fa ngai ya bui langa le woli kaya pa sa pe ko go ma pe ko ma singe ko ka fuli e fa ngai ya la kamayo o bui I cases ni e te lolo nei tu matanga godfather o le tu matanga walanga o leta o le te tala no atu ele se la utala le uta fayatu ele se la utala le uta fayatu I fa basino lenga ele te tauna to porkikia ele te tau ai ma fu no fayatu ko ki porkiki lenga ko ki porkiki ai mai fia me ia mata tu tanga no to lo le ia ke ule akao fai mai ia le lancha a amperosa ma marcamo oloau la kai ko le ko le low society la to tai to lua le to luo io le fa tau te mai le taimi na filifili na tofi ai ia tofi nga fa minister leo le fionga pandemia wala va na fainga le loia siri lenga ke aku ngei makua wo mamai wa or ke nge fia me tu langa lana loia ai o mai ngai tinai mafongo koe ile restaurant ile ai pu e mai lista ngata sa mo na la to ai fatas pu e mai ile ata lena sa wai mafongo koe ma au mai ana ta mai tangia lena mai ne yes mo sila fia o le bo levana o mai ma to pe o fia e ma singa karuai le melna lena manuel tala lena matu fa tu lena sa wai tina malo ya silingi te mina na sa ai fa o mai lo mo sila fia tato o le sule au mai le tangia a fonotoe e fa sanga mai ia ma ua le tauta iae ona fai mai ua ma fai le tala ua tala e lana o le sa o me executive officer kai per CEO le nala fa mai ua ma fai le tala ua tala e le tamale sa ia le tupi a la sila fia e fongo koe por sa onganga ai fa onga ai fa tau fa au fa saina or kanginga au mai le or kangi ma mai le teitle le kangi
e quote mai le o fa kia ele atawa tango loa quote mai I lunga o le tusi na mai au ngā mo le whaafonga mea le tunu malanga lai pisa solo a isi porkalame a leiro wakunga wha mangingo ngofo loa date mai porkalame la mai ai au mainga e mua ai le porkalame le news a tipi au tanga vaia 2 or 3 days prior nga mai ekipi au kanga vaia le news lea lena mafua ina tata ngofi mention I lunga o le ala umanga ave umanga mea male ata mali e fai usamo le vange ya le la whakarangoanga mapuro lena toi admit I lava oi mo mai le ato na to te whaafonga ngai lunga na toi admit lava walu langa sisio walu fa mai ele o ia o le iu ia tatia le na me ko tia matulanga la fo yele soanga ai ko uma ya le fai ungola na fatal ndonga ai fai mai ia na officially fo il tamalea ia na ia tautino na fatau wai fo la ufasai no reis Ola ya ko inga be fa peri ako ai ko ki fie vai aso karo mo sangi sia ke le na ke le siringer ka Samoa o fengi me o sa o mai nga kangi e ko wa ia ma ua fa mai o ma ua o ma fa ia le dala I lungo por kalame wa kala e kama le kupi ma fa ka we isa ai fa mai wa langa kangi fa mai ese le me nga yes wa uma na ma fa ita wai ai quote mai le por kalame o le por kalame na muri ma fa ia ina wa uma le news au tanga va ia le ka usa o au kanga va ia wa uma so engor kamalea ma admit ai na ia fa ta winai yes fora fa sa ingor ko ingor esa le nga mali pokia ku no fa lo waikele ku so me waikai wa fo ilanga mai kia li news au kanga va ia le ko kerengi se fa lo longo ai waita wata avatua I lunga I ola le fai kau milionga o le lalolangi o sa moa I ma o le ala ua I loa fa mai Malaysia na tala e malia tele fa mai Malaysia na fa matalanga ua matua I afeki ai langa paloka o le melo te fai atua I mo le meo le lo ia pepelo ai le lo pepelo le ia taua nga fai inga o le fesidi nga fai inga fong koe nga afeki langa paloka Iranga li ilo ka kami. Lai o le fesili la o te fia fesili e toi nga afeki la lau paroka. Ele afeki sau paroka. Ele afeki sau paroka. Nga e malo. Ai se kala o ke faya kua. I think ilo wo langa fa porkiki. Last election was probably your most expensive election. Kwa umwe ia nga ikala ia mai ka ngoi koe ia eoe ika ia wala ngor kala kongwa nga ole lipoki nga mai ka nga kala vai ka oe ka ka ru ainga eoe last election was probably your most expensive costing a lot ai ke loa ko urfia angelo ko urfia fama fia le levalea yan ngawa o kaliaku wala nga pepelo ke faya tolo le ke faya kulanga nga ngo faya o le la afrika ko keisi ngei po afe faya nga mea se ka ko wola sa ili po le ale afeki o lo palo ka nga afeki wala ngor kala nga le ato fa mai matua I heta ya ma afeki ale malu oh my god vale le no e pule pala me mo ko ba o le ka fai ya nga ai ta tu ya se ai lo ke mama ko ngi sau ma so ia te tau loto leanga ma e tau ma fai I'm happy for ka ko case ai ke lo la me mari ia wa e kami ale wa uma o tano dinga le lu fatal dong ai te fiu to have ese wa uma nga pasi o fa popo nga wa e admit came from your own mouth la ukangoe se uma ukangoe kilo nga kiripi kula ia e ko play ya ku tato por kala mera stofile e tu
yes ngai koe sa wai lo ngutu ngai fai mai ia ma la pulotu sala ia wa uma fo ilana o so ina ha ia mai sa o na tautino le tamalea ia na ia fa tawina fa halu fa tawai le isa so la nga loinga o le bongo loinga ai le lipokia ola ngai lo ai le lipokia o mai ina da tu fa ya tu wai au atu te fa tu pua ni mea pepelo le nga ele sao le mea nga e ke sao mau por kiki mafuma nga por kiki elea e ole yo coming against kanga kai kakalo le au kakalo le po kakalo loku le sa loku le solulu yo ole ke kausau malo ko mai fa lo ia mare malo sikai di fo ile ke kausau e ke kau ka alo leanga but I'm sorry e se kanga kai yo go up against nanga ngani misi la vai te una fa ya tu la utala winga mena e sa la utala yes ngai lungar fa kar ngonga ngai lungar fa kar ngonga nga fa ya puro Fafitaya ele na useful idiot Fafitaya na useful idiot yo pulu ya Fafitaya ya ele na useful idiot wa nga ele na tu inga o fafitaya ele to kelo o mata I don't know I if I for my ya ma ole la sa ona wa ngo 49 ye wale wakang o le sa ngo ngai la ka ko wala ku di fa mai e nga ke isa ingia sia ki rua o le ka ko sa o la ngo ye nang ka o ringo o le by the way FONOTOE sa ma to lunch mali u malo na fritua sa ma wala va no mo te lunch as of when it's none of your business lewo fa ya tuai lewo fa ya tu moni lava sama to lunch le mall el arca un fa america le mall sama to lunch le mall la man ka just FYI as of when ya ele so fi au nga mea ole foi la o uma le na o nofo le lei ma o va ilina leina ma vai leina ole saunoanga a le uyone ma sion fortua I think o langa sanoa ma to ile coffee club le manuka ile mall ya langa na o fa ya tu fa pena le atawa o le la fai mai langa kala nga ke le saingia mi kusisiaki ai fa mai o le lono winga wa mamala iai ya nora tu lo tomata e folinga mai wa mama to mata ya leang fa mangingo o maka ele lo ia nging singingo ngi mea ai wa alu le fa makalanga a fongo koe ai de ilo bo fai mai ia e o fo ia le u ele lo e fa ka wengi esa mali e io kanga kasi fa ku le mala u analysis ia me se fo so wa ole o so nga brother in law ia ole tu lo wa le u ma ole o no brother in law FONOTOE io o so ngeila o ngolonga ika ile la ule ma di tol par mi ile la fe tong ya inga di tol par mene o ngo so ilo le nga drop lo inga male ngor kanga which is la ole wa fa so nga ole mela mali ai o sawi lo ngor fa tara no nga male useful idiot o pulotu o kanata o saulua kau ma fai lo e justify ma kau ma fai e tau puni olo leanga wa mao langa kala fa mai na upu o lau kama or kanga ko mai ngang sainga mai ia kai miore e te miore la fe vesia inga ai wa ye loa e pe ia wa mao nga upu manga kala wa ia kango kongi le u ila lo pas o ngalo e shon ke le fa lanka wangalo yaya olonga brother in law wangalo yaya olonga brother in law le ufa yai le ungo foko ngila ro pasi
o le winga la whamtalaga saulo I lunga toe teu luma fale mai malia I or kaka o I fo lo ai tu lo le atu tasi le nei tangata kuluku le wo vai nei saulo le ia toe teu luma fale mai ma fai mai ia sala ele I loa si ko inga siuso ele I loa fa ka wengi esa e ai se la ku fa winga America I me sangi ngi ku Pierga. Sei kalima ai se ka ngaka e rua kwa leu sei kala mai mo varu fere se e nya oisa se o te fai atu te kami mai mausi kai di falo ya o mate ia uma we already know that we already knew that lenga ire ya se la ko palafu pe la ko pasa nga pomu ai la ku fai aku tawa sai ma se uso I danga se me yenga uporoka isa ya se ai la kama wa I mar pepelo le La ris ka mo le mo. la me la sa wai fua a e la I loa ke kausa fua ma e fai mai ele I loa ele a we ke ko popole ia le wo manga dropping ale ngole u fakrikari le kai mi ke ro ko feiro ia ya au we te teu luma fale don't a wa umanga dropping ale ngoa e ngoa maso manga fangafa e yai lave makuo pakakua wa e fa mua por kiki ele ngai lo va malo ainga mare I oi maka ro ko rua ole I oi matale na ole tulo ale wa e fa mua ro ka alonga ele makuila e pa malau vainga ya sanga yang e fa uma fa fa finge e sau inga fa uma Fa ya me ya. Sau fa ya po pau ya. Sau dai sau inga fa uma me ya Wa mo le fonko es kai ku le pa. Ngai lora il firi. yes Ngai lora fonko o me fa ka ole sa. Fa ma maro o ni kama se me kasi ai ku le yang kama ngai o fa. yes I am telling you le dawa la ngo foko o ya sorry ya le u la ngo fo le u mar pom Marisi payo fusi wase de ngai pom Se pomo nuclear po se pomo volere aki. mass destruction e ka fa makanganga ro fusi wa io lango wa de la tu la foi por ki volele ka un gervano o la fonga o le special privilege committee la ka mo committee o amionga tau loa yo ya era ele power privilege committee ele o all power privilege committee fa ka ngole e o yai lang o tangata sa tamoe sa tamoe e foi le kau ba awa yai lo tal tonunga ole wingo la utala ana fa pengi fa ka ingala ele adu ko maka ai fa popo uma pa lo ka ko maka e ka ai fangore o su ka ere chapipi to e foi mai la utala ole la na ote e sa o finge ko e la na lo hata ka o finge ko e la ole ata na lo hata ile la la ote hata ile ke isle sa o mai ngi ku sol mali na o so mai le ke is malo na lo ele lo ele fefeu e lo ai fefeu a o ke i wo so mai ala le wana vea ya miong ko Gambar saya itu mai po ai ba me kusa nga so kongi mai fa pia e kau lenga ku kusa male tu lo wa wo tata wo fal tua ya mei wa uma ai kusa nga so kongi mai maronga ma fau e sau ngai fa pia mai ya e rule ngai fa msinga bana tua mai ole ruling ya si fa msinga ma to case tu lo fal tua ya mei ina ia kilia esele ngo mei mai le mori mawai Samuel that's it ya o mali e le fionga de falitua o mako mali le foi ave ese mai mei a marqueis le
ai ka ko wo pe fa sanga ile uru ila de ele uru kakangi de ka ki o pe yai ele yai ma se me fa mai o ko ka o ri mong ile ma se me fa be ngai in ma to case mo le la o to tau kami mai mar ka malo ifu o fonti o ko ka kami mai o nga ka bili fonti le yo sengi sia che o pomu oi che de foi la manga aki kuya ia la aki la fa vela ngai o gere manga fa ko fa pa ku runga le wala ko ke le lo karonga yoi le fa ko ka o le pomu ya a komika ti mo kal vengo fa ku mo lo kala so ya le nga e sengi pele sengi a fa nga ke fa ko wo sengi ya o le pomu o sengi nga malie maya le o ke nga le malie maya ora wa theory ora fa mo ora ka maso ye ke fa theory sao ya le ko fa theory mo ko man ngeso ra fa lo ka ana wo fa yatu le wo mango ka o la nga ke le loa ya mo lau sunga sui kai wo manga faile mako kai mi ma le o ma ya ai mo oni ore ango fale ore nga kai mi ele hei se fe o el mel na ya tatia mai sei ka ko fetau yer ka ko case io ka fetau yer ka ko case kulanga ole wa e a faia ole wa e na te au mai ma e fia angelu o nei ngalo ele corrupt from singo ye ya ele corrupt o lewa uma na fa'aliliu uma e o video o le fa'asamo ino video ma mea uma ioi lewa matua failele even you yourself lewa uma nga admitting ai lungo lo fa'akarangoanga e sa'o wa e loa nga ka wa ko kamalea pe muri pe mua pe muri ange pe mua ange nga fa'anga fa tawela isa so awe ke kau popole fua mai ka ngoi ko kau justify mai fia le leifu ko kau kavas ko inga show brother in law awe ke ko kau fia le leifu ya le lenga already e ko ngia le uila ro pasi e ke ma fa mua po fia ko pa ka le la wo fa yatu e ke kau le fai mai fua ele I loa e ngai ko inga ongi aisangi me fa ka wai se vanga ngai le anga umaka ko ma fa wakako aisa uma makako over aisa nga sa ore nga ko inga kala e ala kur ngaka fa ai lor me kala kupi so to me awale wasting a fua ke ka ai la loa a ore miske lio lilo ole miske lio lilo le yakawa na e loa ya le lo foi por cámara fa ka voice el posa nga sponsor wow o le ka o cafecini o firi o le fesili na e loa before or after or ahead au kwai mal palmenge e fai kwa special committee le wo fai tu ke lo ya nga ngai me ka ke fisoso le la ngai e au mai le atua le poto e le tangata e ola mata au ma fai alo na finangalo a fai foi la o ko fa fonga mai e matua sao pe make sense me uma ia mate tala no atuai fa fkai ile tua le nga ngalue mai lo na nganga e ngalue mai ile e makau mafaya longa finga ngalo ile fa maungi ele ngio ma akwa ele o se angeru e o faya ko ele o se angeru ele ngio apa au ele o ye fongi apa au le atawa o ma u fo ni tangata yanga sala masese ele akwa ai pa wale o le me fi sila ye ile tu o kanga kai kau mafai enga ke faya longa finga ngalo kaku kau kakala ile melea le ala wa yo songe mai ona ole monge o so malo wita wa e faya anga fisa ukala ngoen mata upura ia kako faya fai unga ile leo the voice of God rather than our own feelings o me fai feelings me o ye wa yo so mai fai I'm telling you the truth even though ole pending le kako le ka oku
But I'm telling you, o feelings au me wa also fai mai, wa emotional. Ai sau foi ka ko fa ai puki. Aka fa ko lo fusi da so ga ko lo fusi da so nga so. O ke fa ko di ngai sau ngi foi ka ko fa ai puki oi. Ka ko kala ngoa. Pe feu wa yo ka ko kua. Lenga ese kau kele por kiki fakasi ese lau vaenga ese mako me mo ke kari kongu yai ai ro tanto no ai tau penta to fetau wi issue ai ku mauro ka ko verfang ya ar mele wa ngofu fai oh ya ele ko va ko sa ko fe we ai un bo ya Kire ko fa ko sa ko fe ai ano foi anga mai ai mai maura ko fe la avela ko fe ma hoje se ave si wait is that way to really ya ole o se o tonga na le matou case mo o tole festival officially ya ai akarango mai ngei lunga yo se pe o le case pe o le century foi dele pa sa ga ilo kule pa mali mongi mo se wait o pe o le makauki ya le fa la na ka ko usi le fa mo yo so mali mongi ma ya na uri nga sale nena ya le la maute tar e por me e o mau nga fai de mea wa iro ko ngunga o mau na kama wanga lola lan semua Helen e o me nga o latina kama wanga lola latina ngungu mi akoro me yoi na mawalo we vai na mawalo fa le to nunga lo vai la ta to yai o ke roi mali ya o wala kuyo o wala ku ke pe wa lua ya ko ruva ya so wa umai le tina le o pomonia lango ko wa masangi wa ka regular o le to o to la wa masangi mai la sikamalo ngai nga wa masangi mes kamalo o le foi le o le pangonga o ka VIP e tali i karia o ke ia la ko fa mer kamalo ma ko yo mai mana tuana ko e pukla ko vango ko ai le asfalili ni no fa yatu ai ona wa tava ve avatu e lungo por kalami lo o lo kenso ai o fesili ai po yeses ai reisa sa mo venga ruenga yo nga o sa mo ngai leo ai o fesili o nga ile isi kamalo fa mai po o ai ka ngaka le leaking ku nga information sia ma ua fai do ho ka yo le ula ai le ka wa me po la ka ho mo ya pu le ka sa me ai mana to le na po mai le tana mai tanga tana ai lai mo sila fia o ka ngaka ko ai fa kasi o le la na uma to e fai le la to plan e to ai o le so for radio le po etina ai o wa ko ma ko mo o le tina ona mo fa longo mai dungo por kala me o le wa ma e dia ko e wa sila la fo ko e kulo po Helen po ai ngaru ko e file inquiry le ma to e fa ilo ma pi tau fa fi nga ur frenga e ese ar cambia le lo ye ese cambia ka kasu esu ma vai la ta to ye ma ka ukia ya e ma tau tia o la wo ngofo ngi de ke mi ngi ma fa pia man this guy he's too advanced o lo ke lo I think o lo ma fa fa ngo ya o lo fa pele ya to so le ai la ri ele ai la ma kwa power ko malo asi ma got farari o la wono fo nei even though le lo to ita la ika bitterness but deep inside le ya to la ngo fo ma o fa la fa pia e o fo ya su a helenia la maka ma ngi ke mi la ma ko ma o fa pia oh my goodness gracious me how did that guy
Be honest to yourself. Recommend whaleleia u kongu ke investigate. Esa ora. So ka sa ngare. Ava ku ka wa. Assistant au ya. A very cool recommendation ma ke ku private investigator. Lenga o ke o fa ku se kala o kala mong ya kala le o ke fa ku. Kala mong ya. Ai te talo ile tu po fele. Po fela ta o to ye ni mea. Ai mese wale o mate fai atu. Fonotoe. Maraka ko keisi le wa e fa ulua. To me, what a waste of time. Esa o ela o kalefe. Ngai sa longa. Yeah, what a waste of time. Nei nano fai atu a waste of time. First, makele I fakua se kala e makele I o le melenga fai ele makala. Na fua ile news kipi nga fua ile news kipi au kanga vaya ka ngalo su kipi ai la se ke alwe na o fetu ai se ke alwe su ela usa un wasa o akot fara alwe su kipi ya alwe matua su wa au tanga vaya po ngat mana tipi au tanga vaya Aleanga ke mosu e su leanga lai sa o ele pepero o kanga vai o langa sa o le fainga mai ngore news o ma ngola na fai e ma fa soa e tu sai male news why o le talk show le mele it's a talk show e fa kanga e ma fai nga ma fa soa e le puli ai sesi o a uma la ma theories o a uma ba enga nga maka ngofisu engi mai penga e iloa penga e saingi pe ke le saingi o le fa soa ia nga ma fa soa e de se news channel mele leila na ina ia e si la fia for your information ele fa pe fo ile fa sa inga ma fa so ai ia la me wala inga e ka mai fu ma le anga mai lo ko nga saula ia ile information wa ma vatua e fu nga ile news au kanga vaia ai wa ile haru la su isi kanga kala fo inga kala ngoi ma fo isia e longo fia le mea e mongi mar mesa e makua ikangi alava Walang o maua o na mafafasenga mamata ngofi vai tono. Vai ngofo. Nga Ya. Vai mau po fa fiang vai. Fa ya. Fa. Vai mau po fa vai. Ya nga. Ai vai ma fala ya. Kofi lua. Vai le mau po. Ole ya foi da urue ngai lua ngare sia ai a o nga vai le pu e kongi la fa ya alena